Hey guys, apungam kumlok senong pan masala YouTube channel sepa. Okay guys, deko tani tada guys yang ngombem. No pan masala channel lo kapil video upload to kumanam na. To guys ngoke problem solil lung, mane problem da ngoke sample lung, ukum mol do tangela mane ngo akon channel lo mane LXD blog do mane video upload to lung. Ami amlo time de mane menes lang ko bang reki mane sam video so mane pan masala channel songo video upload mam batung. Karon ukum ipale ukum mol lung orok akon do blogging bonai ladung pura ampla so mane channel so mane video upload lang ko mabidung kintu okum open nam loge loge mane ngo angu pa mane room ekta ngola etu or mane aina entertainment mane video nulu kolop bipamna sestai. I hope guys nulu apung kabi apa tu adamo lupamna he video sam bonai tu ngai orok short video upload tulung karon ngok channel se down maropa je to guys sekosin mitpanyo ka se channel sambum apung kabilang ko aru 2-3 haftar pasot ekdom dhamaka mane video bipamna maraku to apung kabim na akadak silok video se siddo ko gaboy guys hamme apungam lubi famna video sam bonai tungai orok bye bye apungam rukse ko angkupan video so to apung wela dulang se pan masala bye bye aina video boma bil ge ko nul ka pai pa to silok video se siddo ko